ben kwan sa no ye dakro ba ko na ode ba ya be kwan na maame na ko hwe bibia te se nsu na ewo yi pentroba kitso no de hwegu nkwan mo ya be kwan no na ben kwan no mo yesi ho ana mo ye na ye bibia wie na ese beton no no wa hu se wa fa penti rubber na nsu bi no wa de agu enti sana na menhwe no sa menti ase dakro ba ko na ode be hwe am se ma na ye no ade ni wie we so ye den na wodigum no on kan hwe enti dakro ba ko no sa ye na me ko fa pentroba no o hwe na die ni se na ye jonso jonso ai ma ene wa jonso agu penti rubber no ene o ya be kwan no a na wa hwie bi agum pa cho ai ma etu di kan tete na hunu yi de wo ye ena afa de wa akọ hwe rubber ni enti me hu na dakro ba ko no san ye no ayi ni wie no san fa ai pentroba no na me se di na chi kakra bi me ko na owura tokrom bi na ojonso agum pentroba no na de hwie gum aha na me bisa ne se me nka hwi mbe kan na me yem himi me kan na me yem himi bosim na me yeyi me bisa no se ma bibi na si na me yeyi me nti ase na obisa me se de na me se aya jonso na o hwiegu enkwanu ebrade hu ye mobo ni abonte adidie odi na so unim se ye de dibi odi owi a obenu an dwan ketua bi on didi sa ayi no nso ye na ye adwuma wo honom no ye na ebedi na me ye mi si ma enye na that day no na opa me chew o si osere ai osere me ma obi ante obema me sika enti na me ye na si yo nda ba sema ba wo hwe jonso agu abeko oda eno si me obi ante no obema me sika na oho no start ma me stories nyabotre stories ebusuafo eniema yenya ye de ye ho Ghana ha no ehu maami a wo yaduane wo kuro from akra no wa kire me ba bi a wo choba ne wo mi to nya me ka me papa kwabla kwawuda me se asem we epepe news da bi ba bi a over se akola ne kana asem ne wie na de sika kro no wa fa na ade amana mi to nya me se da kwada me no na beton waduane me ne wo na beton aduane no kuro from adai oba junsagu hobota ebetumi abakora se ebia na wachima na wo chiegu abekwam ade man krofo bedi nyame chiaka nyame be chiaka ba bia wo yaduane no me se wodi e deme farisi kama no chetia na nya se okuada me wo ti banku na me guso me amadazo na me kache wo ti banku no na me guso ebeyen national issue ajere ko piem Supreme Court ido nyame ajara de kasa yo you know no start mama stories no mama story opa me chew say obema musika me ma obi ante na oye that day no o kan sa na me see yo o so obema musika je me obi ante nti na o mam sika na musika no wo ho na oya sa na me na no yete sa ka oye dey Johnson na Josu gum na me kan no no si obema wo hu sika obema musika che sentiment kan kire obia e ka first no oye adwuma na enko yie maame no na ema wo stories say no oye adwuma na enko yie na okọ spiritual man bi na o kire ne say aya onua ayi ni wi a on fa ayi ni gum Johnson obehu na obenya ayi customers no wa beto ampa so oye saa no omuto nti na emema ti ho tafre ye nsa ho oda obi Johnson emema edaba maami asemesi abekwai eni kotodwe ne de ofrofosi wa wiwie mu kola yeah eti spiritual man no na man is that direction si oye saa de obenya customer no so oye no onya customers
Enti me ma obi ante obema misika obetua oka na me si yo me kan me yete saa si ano o ma misika no so misika na obo aye no aye eyi 30 series na 3 months bosome na obetua 30 na no da ho 3 months 3 months na 28 million on fan sika no mame na o pam me nimba bia mbeda me da bonten enti wono a fan sika na ma ai on fast can man no san pam me abi jo ma friend na o de number by abrampa e wa bi jo mo friend ma yen ma me kro no friend ma yen o de wanya kokudro de jonso ya ben kwan e ma krofo me de o Ghana an se no ya chere pa semla o baby now so did ada no ka wa ma obi amane na ma ne che ejala adentia se me so misuro no na me maame so ye hiani aya ofle me na be ye adwuma no me maame sika na otodwan me na me maame nko ana ete nti me ye ma adwen se me ka obepam me nti na me so ye me ka kire obia na me so na ye adwuma no sia na opam o maame sika no sika de no promise me se me ma obia nti adwuma sa sika dabi sa sika na kora mpo me nka me anka sika no 28 million no na me pe me de ko hadan nyesa me da bontin abi ye mo ye sure sama kata kora nanim o to ehwe from sa block ko ni obi se katana ni order asem ba na brampa na de agitawo anodin my lady anodin papa na duane na mo ye no mo ye banku ni de kokonte no ne ade ene mutu ba cha enkwala mo won nche mo doso dabi o omo ne omo ye mo ne ye adwuma no mo doso omo ndoso ye nipa miensa ena mo ho e mai wa miensa ba cha no eti se unko ho bi dabi o me pem sika no ko ha me dan na di enti no nipa ono ankasa hye wo boso dis kan be ma afi adan kwa da nchi a on peso dis kan be ma wo nti na maka on fast ka mame mbebo dua ubebo dua mbebo dua piao ubebo dua so bebo dua na da ofa ne so se obi sisi obi amefo aso pa wonko bondua nku no piao so one first kana ma bebo dua abi je muma ye hu a wanya no abrampa muma ye hu abi je no so ofre no na ebusa ne bia na kola ya asem o keka ne bia na oboa na odi to no so na nyina because if last week rasem we na eboboba ne enya hint say eboboba akura no mpeso obeba oso no de ni sika na opema ame na disika na ma na oni o ma ba bia tiam so twen na sika na ma no e na fe de wanya kokudura wode aba oni eba be kan na emra akọ bosome miensa na wuhu se wode saade ni gum no na duane ne eto no moto papa moto moye na nwumira na anopa ye enye ye be sore tren no tam na sambia ante mo tonwa akopema nwumira e be sa na o mba minu ye ba pe ni to se me o kunso ene no kuri aso awie no o kunu so ne kunu on tamba ho Johnson pa we are sure say ajara hu say Johnson oh ma ai se me ko fa ayinu paint rubber no ena hu say Johnson egu abi je say o friend abi what abi je wanya no ye ewi asini abonti adidi ehu o osi emla ho waso ankasa yen emla ho opasema hu o opasema hu no be hu pa nso me se champo de tonte hu ya na enkofu bebre ta ekase wo mo de abonti aduane de ya na wo mo nta empe ubi ano nne so ka yeso de wo kire wo ho ebi ana bibia ya enipa na hu nti na bi ana wo kasa asem nya ne se
enye me nwanwa fi se Ghana say no competition no te se ne ye be to abai se emu ye din sa na no obi adiniti pempem enti ono na aduane aye a wo ye na bi abro no so no kofo bebre ye bi ene ono so wo ye bi na opese ye tone de enti no wo hwe ye aye ntone no ofa akwamesi na mo me de ne America ne se enya dwunso hunu enya dwunso nko a spiritual de no sabe ye nipa beto wo de aduro ma no wo de gu paint rubber ni mu a na wo de dwunso no crown no na wo wie na wo no na dwa ni nyina wie a eno na fe na mi se champo we ye adwuma aye adwuma papa so mami no bia ya wo tresre mu tachima se ni nyina ye bochie aduro de wo ho I just saw a bar our of mammy, no do suman elcro. Wouldn't it be ya? Suman ya juma was swimming, sir. Who obey ya no the piano. And to mammy, spiritually no, so I yet dinner, Emerson can we say no, and can end ya juma and chessa. Tin, as I say, you won't say, a reason to me, a reason. And to win no, and young one, aquadano no, 7 slim, aquada ya what to bata. O sure se wo beka because when you baby na e bia ne se wapam no enti no bo sha ya wo share no no se mo cancer me because sika no nya se otua e no no ansoro adwuma sika na ya wa ye na ya wo so me miensa no so miensa no e se otua ni sika no yes e na e bia mu so no akoda no ehu ato no so e na se so ne life won ma bonte kura no to dwane di kura ne yamba hye no fi se wonimu obi etirim yen se obi adwuma na emom no ya na efe ya na akono se dumre bia wo frifie kuri di wabonti na ense bi abamu na se ne be ye pa de a esi etu ye hofo na mom ne me kan se so wontimi nya choba aduane di a wo chi aduane no a bompa ye fen Yesu moja asesa fansa ye se Yesu moja na de gum na efe se aseno Yesu moja no che spiritual ne dey say ba physical ne Johnson dey obi across of mami obitimi abo odua e ma wonum de be Yesu moja ko mu a wotumi che bibia enti asem meme ye mu ne mu aduane o to ena ma so akwadwefo no se be mesremeka yenso jani nso ni wa montai ye ne bebrebe ya atete se nyina efefri sane me ne ma wese no wo de mo hu na ni odi biri nso efrem nso e enu ntene ye hwe ne ye ne de ya de nkatenkwan so ye hwe ne antipolina my lady medase be chia yetiefo ene yahwefo nyina yare bebrebe abu ye mayi mu nyina ye aduane ya yedie de wo dua de aduro hye de wo ton so de aduro ene egum eti duru mre bia mesere se ya yahwe yadidie mu yiye na twobafo ne de no kwasem ni awuwo ne yade bebrebe a nipa enya nyina efiri wo mo ebinom me pa cho medase ebinom te se maami a minua ba e kana asemu se wo de dwonso na afra abenkwan enyina ebe je di se abenkwan so de emu niema ye bebrebe abenkwan di ye no kura nie emu niema no eye bebrebe na ye mu se ye ho se ye dwonso nko apo de ka be fa ne saa ko se kwai bi so kura no to da dwonso so timi ye niema bi ebo ni padua na nso so nya do dwonso ne nko a wono nani ba bi a okoye so wo fa dwonso mfra niema na won fa nton aduane no na eno kura mpachi no se wodi won sika so koto ade no a ni age won sam sika na mo de ye ade ko so ka hu se wo koto 10 cedis a wanya ho fa so be tete Ghana enti sika e hye bebrebe ne hawo ne amane enipa na mu nyina eye yaduane ye bedie enipa bi no mutiri mu odene se be mpra bi asakwan bi so ewo eye maami a ye kana semu enya abenkwan ne nko a eja ne kura na ye so no yato ne emagu ase enne banku kura ye ka wo mo ka no ebinom ekura de magifra banku emutuo enti wodi de dokono wodi aduane na dede enti ana mbisa enti se mo afa saa ne ma wo ye anwuma aduane ye di ye nye ya na ya jiji nuro ni ye de ye ne ma ba maami ka bibi fa nkyera wo enwie yie ma wo ya hwe wo no mu a wo mo hya ase ya business na mo de aduro na ye se nne no o ma wie ye wai ubetimi ati kan se chop baby ane wo kuma se ana ye agidi chop baby ane wo ha na ye agidi bu sa na wo mo wai ni nyina agu because of kwan pa o ma nya den o ma fa so nti eti maame ya ye gbo ni din so se ye mra ma ile di o se ye mra ane ye twe ye camera ne enko ho se wo hia ye ne a ye so ye beba enti ma ile di ye se ye kwane na so ana se ye to ye nsa frɛ no ko se ya hwe yi a abofre obetimi ya ha no that's because wo ma o mo ne nam no enuro no wo ne ye
ye obi okura ukọ hu kura no a chire no wanya hu no onimisa nya de awa be kana bonte kwan bi so obetimi a hawo ne fa akwala nche maame ne nsa na wontua ne sika ma no na so ndwie mra me de ma no asi you nana brampa my lady condemn bedase my lady bedase maame no metimi aka say we nipa bonini papa we nipa bonini chese mi hu we de mi yusu mfama no wa ma ye nyina yesi afem nsam na muguso maame na me yesi afem mesre mema nyina se tonyane abekwa nso na agi my lady mesre mema nyina se se wo ne yire kura ma oba bi no aduane ma wo se wunya ga bia wono aduane ma wo de keka ko no de keka ko my lady ya hwe ya ye fie nuru ba bia na ga hu chen choba neni se ya hwe ya ye nyinu nuru ba bia na ya bon kokra na mechirem akura nkonya boni bia anu ofiri sirem abedura santimam se obepepa bia di no wa mane ne maame kakra boni bia ni akra yitirim na maame pani a wo ye aduane ama mansen abedi se madwonso de agu nkwam botwa johnson so ne fresh o de bi se botwa de ani apai white no ya buru no anu bi no de agum na se I de maame abekwai se momoni tira safri yen sasa oflolo to we ye besre maame ne se sade wo ya waye no nyame mfa nche ne danananu so mfa nche no ne nkwa na nyina nyame mfa nche nananu so mfa nche no e entimi nkonko base aduane anipa beto adi se wo wakwa nchire bi nti no wo wakwa nchire bi nti na wo se ye ni sa dodo ane ho ahwan Johnson dia mami e wadawroma baby a wo bia ya wo teme nka no na my lady mami ne frɛ no osan ya ahomaso kakra asa ai okasa ne buso ayo okasa ne buso na ye be sere se na me pɛ no ye be ka che ni pray me sisa na me pɛ ye pray fa ye be ba ho so se emla ho enti ye be ba ho ye so se ye emla ne mema wodi obe ye so se me obe san kwa to agumi so na me sisa na me enti ye be ba ho sa na me pɛ enti my lady mi wie na ma wie kura no akura yi ni sika akokam ni sika akokam 28 million kan ni sika no akura yi se obeso onya ba bi da otim de da bonten sa enemrante abanya papa maame no so ayire ni nsem so ontua akura yi kasa na no ye sie wo so ono obodua wie ya no okosirem enya de maame no oba hwe no ba bia me na ye ti maame no wu no ti ma lady ababa yi se onim na nisu a me kire ne kwan ama maame akura na bo maame ni dua oba kire kwan na bo dua ma lady ni sika na akokam mate se nso he wo oni court sika eno oni postage sika enti ade obetimi aya ne nsa beka ni sika no se call ya maame ni timirika kikikiki edi sika be bra akura bo ni dua tia condemn na my lady so mama you me say ya brampa ne na mu na se mo ko brawu asaso ampa fe kwa beso kwa ya mo faso ne se enuro ya na ama ko wie se ye didwu nso ye enuro de ye enuro nya busumfo ye enya busuma sem na meka kwanda enya busuma sem na meka ya meka mo ati ase ne se nsuma ya mo boa ya mo ya bodua kum obi o mo se da ma kwa nkyere me ya no nso yi condemn se obi adu sika na ayire no so wo ya no bondua wo bo dimirika de be aba no ne asem na o de beba code atoso brampa odi code atoso odi code atoso ma so mama mi nim die nti a o men ase ye gidie nyina akoye se gise obi sunsum bosom suman dua bodia menti ase o akosi se na die se da koda bo to ade aduane na akwaje bibi nso so odi begum na die wo mu ne se obi apese okonanim sene ne yonko meton a yese ye to obi die chen nyese ye nto obetra ho ye beto but opese ye nto ne die no more than obi ade na nyede ani biribiri ana na ka ho asem eno no so dem echem as a competition bia bawi ase de obi ye bia aware kura no ko ware a na ibra we de odo ne yere na me de me kunu no me na me but sebi ewi asa ya ba ne nyina ye ntumi nya peda sate nyina nya enya pe enkoma obi ni kunu bedi ne bia wontumi ni de wa obi be mani kunu sex positions bi wontumi ma ebia wotu ai monopo na nkokom ya da jejeje ye kase paja na kwasra jejeje enkura yin so omo so omo nei e wo wie mu 5 minutes na nto ofom 5 minutes na nto ofom wo gina na so wo de fa ha
koto no akoto pejana no akontro no wo so de ye wo nan asem say bare wo che ayi Mazipu acho. Emma. Una sense. Is a jump. Order. So now no walk on man about pe. Enya pe. Condemn abonte aduane wu. Me patcho mama mi o mama abonte aduane de wo mu say yes ya na me cry because enipa wo ye dey obedi di abonte. No question. Wo yire mu ye dukura debi obedi di abonte. Obeko program. Wo ye dey ye be no aduane abonte na di abowodi. Ye ko program bebrebe ye beba be serve mo ye de show bi nsa no waye. No correct. Me patcho what ase pa. Enti occasions I do so ye be tutu kwan ye kwa ha ye ko ye den obetima ka se chenchira me de me yire di machi anam de me ge di machi no ko no aduane ama me de bi ye nya sa enti eye se ya na ya hometia ma yen enya me nko na me di abonte obi ya wo asase su biara ye mai ko school yi nyina se bi canteen ade ye nkofo na no ama wo na se bi ye be hwie dwonso a aburu dwonso aburu ni ade urade ni ade afra anom de afra de for ye no anade ya abekwai no mo ye nkwa ni wi a ne mo hwie dwonso na guma na mo hwie na mo no afra Mo de ache nam no. ante kasa na ni braba mo de che Me pacho. mo anu na ya no urade nyankopon anu na so mama e so mama so omo de France na ko ma no ade a ke be yi tumi no kura fem Eko jam so. Name yes o de eja kutetumi eja kutetumi edi ke be yi afim na mama omo no awie no ma hwie no de aburu na gum de a ene ewu ene ewu di a ene o tim se wudi ni amankasa ene ejinam ese wono drama no ejinam enya nwa se o ti aduane ho na woda enya kwa che se we see se niema bi gomu a mama na mo so niema efiri mu ba no nya niema ketewa wo ye dwon so nye hu na mo de ne de e ba ba bi afefa ne niema epia ba no emu odru niema mi na mama na me ma dwon so de nya na me ma dwon so de se ye nom me ma dwon so de ye nom wo be na nya nsuo kra no matima be ma dwon so ma no enye hu no oba dwon so power se free mu no enya small enti wanya de esi was Asante region na region be ya Asi go akro from here. yeah kumasi ko wankra asem bia be sia na ye kuma asem paawo enti e be ko ho mama yenko na yenko hwe ye krepese ko hu so de dwon so fra be ko ya se de ani no etie no yenko hwe kakra ni yentimi nya pictures ni bi ko Waso obe tun obe san kwai se. Baby wontimi san. Ye ba be jimi obe tun kwai. Wontimi san kwai. Wo pasem na ehunu uhwe we ye se be medi fia na we ye oba na wo duru wan ko be ye mreti mesre ma yenko ho na yenko hwe nkwan no de eti ni pa egusu a ye die bi kura na bebe na mama utanya ko hia so bebe ho na je watu no se free na ko be no asia bi yenko na ye se nkofo be hunu wo mukuru mu ho eme wa ha iba omes ebi be hia ye kunu no mo eme ma su utanya ya be hia ire na se ni watu abrampa ba omes ebi abo ko hia obi bi ho Order in court. and then they are Asem ne go for the base Order. but to get ho se Adena enuane a ye nkwan aduane ne nkwan na ya wo de saa ne ma no. Eye. Because fried rice be dey Jones akọ fra. hey I'm the one Fried rice how dey call. woman the chi Not the chidi. woman the chi so mama na dey say me na Fried rice akọ. ya the juice on the chi anwan ya the from one the chi wo dey say me na akaya asem akaya ya the juice on one mo me see the juice on open be full life say emu frɛ beautiful like fried rice dey condemn wo be dey ya the juice on one more enkwan aduane why aduane edibinum ne Edibi sa mane ma no bi o well adibi o say ba ifo aduane omoboa ya the juice on one more juice be dey juice on one ekie be na wonu anwama wo de anwagu ma won fa mu sof ma na anwamu senti wo anwamu senti bebrebe wo mu a wodi fi no se kwa konkoi wo mo de jonso no konkoi Malady anwamu bi o ye di ko bi chi so. ya ko bi ti so abonti anwamu pie no aye to a ya di ko bi ati Malady. se O man o metimi aye. ye wo de wo pie ntia O metimi aye. pie ati se enkwan aduane abekwa no ne saa ne ma no mutumi ne saa nsemfo no ekoso when na ye restaurant fried rice ya o wada age a wode jonso kwachi na ya sembe na wo kan asembe na my lady wo kan wo kan wo wa wo hefe en wo mo kan Ona akọ no kan no aba. nsu na ya de no amo no ne ya no amo a ayi so ma me yemfa nsu mpete so
Anwamu yemfansuo peteso. Anwamu yemfansuo peteso. Dem ka beti sent enya no. Asem na aka Junso. Mama ebe so maame wo fie Junso gu adiem ne mfa nye hwe na wo te se Junso. Any pan wo. Na wonya de peti mo so a anwa ne 1 cent. Emo ne 1 cent. Any pan wo. Na ayi chigye ne 1 cent. Na na ebotwa. Wa Junso suwa buru na mana da. Me se anwamu a twan wo tie enti nya mama. Bebre Junso fra. Bebre Junso fra. Me na me ka kire wo. Abai wanchi ta for no ebe. And obesha be man afuse pukupuku we nim what did the way nyina enche se order in court no you that grant me na and ko did the way nyina why mmere oto we say hate condemn ka ho examine ka kira wo ene na me de oni obekọ kwanche de ne ko restaurant na obenya sika akọ enya obi anama lady wo obenya sika akọ and 70 80 150 we dey no aduane no anwa mu nsu kura 15 series wonu ne ya tin go and wa be kese na de ya chi ukosu atoso what asem na da ho no de me nyini mu sa anwa mo pa se mu anwa mo pa malady uta di mu abonti ana debi me sent ro on se we ne bon to mo pa de on sa be kwanhwe de momone because abonti abekwan yesa no pa momone e betwa e de batum no ni pachie setie nie e pa hwa nie eti no bon ni ti no wo de Jonso no so e bon ni gumu a afa be se Jonso wo che so a ema obiem won che Jonso so da ho wo di si ja so na eja no bon na ema obiem e di si ja so wo de pa Jonso bra ne enche so mfa me kire wo se wo beti se Jonso a no no fie mu yes experiment order Jonso ya che so mu fie mu ye bi my lady de wo mne se Jonso nya di si ja so a pampan na wo mne nyina efiri Jonso wo no Jonso ya ayede my lady ye ensuo kura ni nya fa di si ja so esesa my lady esesa ti mesrew de ma me na ye na ntwa yie de eja ye bi ni de eja ti mi eja de ti mi ye no eja eche Jonso so ankasa yi pampan fi order e wo hunu bi danti na ye ka wo de media me pese me ka me nti ase ne se e de pa na bebe ni pada se ni trim se aduane a me ko ya ton amani pedi ope customers ope se ni padom beto no ni sika wo nye spiritual sa ne ma ni ti de no kore de me yesa me nyini o tumi wo ho na bi wo ho a o mo keka ya na obi wo mo boa te se ya na bi wo ho aso ba mama so obi ko die duru abeton ade obi ko die duru e de aware oh nanse me se abaya bi akọ ni obi waboa na ma na nyekuna aware ode ne fa ba bi se me kire wo be ma na so pede a me no be kọ na yenye bibi mfa wo be do aware o ampa wakochim na adwan akoya ne wedding kama wo ne tie ene duru ba bi se bibi wo ma wo se ba no e de ma na damfo no wa mfa ma no wo se meka mama 1 year after wo watumi akoka che be ma ne se aware a wo ware no enye jani o yire o do fa ba bi me na me ne call si unim se ga na bodam sisi am no ka se atiafa no so wa bodam order enti yeji tumi ya aduane e wo ho me gidi yeji tumi dia po ba dia pa be ma efuru so de aduane ne address no ye no kwa e ma wo ho asembe na oken e wo ho me se una wo hunu bi a enka se e wo ho na ya na de ten se bi wo ho a na nkofo twetwetwe bi atetare ho na mum tumi e wo sunsum mu nsem se ye di aduro e di e wo ho mama me se na otimi to ade bi wo ho a wadwene nye wo se sa ade ko beto so beto na e wo de tumi no na wo de ntumi no udu fia na to ani so udu fia na mama aduane na nipa buafa so a ye tono sa no a kiu tenten no sebi enkase o enkase me na me ka kiro na enso ko hwe nipa ko hwe mema di life so a ye koto bibi ye adwuma bibi fre bibi ma ne ba tumi wo obi kasa biribi ni wiase oboa me gidi se biribi wo na mo ya na nyi obi a na ade ne yedai etumi no etimi bi entimi bi condemn yes crofo free share experience mo me kwa wo ma no so na wese me boa beto asum nsem because me de anwa mo de ubededi aduayi Jonso akofra anwa mo 055193192054 anwa mo Jonso me ne de eno nko ne de me na me ka kira hey condemn so mame 05549319205489 I think of so more experience pa hello yeni abrio yen kon tentem na yabri ni sa ama so genka Nigeria ma so mokopi uso akodi bia na ko fa sa baba pa konde mabati eno na konde makana because
I'm a man. I want to call you. For Betty, I get out. For Betty, that's a day. Change, or change. Oh, if you have ever been on the back on the motor, go so many. I'm the other. na sɛ ɛyɛ no korɛ ewie hello bra my wodi baabi akasa firi That's my time to see a black. yo atai nti So, mommy, and no more cost you or Ghana Hanomono. What do I mean with you? Wouldn't you say, I was not put a crown or honor, a shin of the year blue. obosoma kotre I was not put a no for my shino, the one who know I barrier. Your shino every year dufa, every year blue. The big day I will be a day a granny, so a day a granny, a granny, a month for the top. My men are yet, so good tonight. yo I'm not going to watch them better than one morning. One morning, ever been a year, no, I am like a kind of person mission. What is hard enough to so? No, I mean, until it doesn't mean one can say, I'm a new film. And who don't tell you, I don't know what team you know, I'm not. I don't judge you. And you know, semuni hello Hello. pacha odi enti o But your family, Deborah, we can still step with your crew. debi enti o Yeah. But mommy, I am a crew, Messi, I come again, I am a prepper, and a prepper, my hubby. A hubby, I am a prep. And you know, yeah, no. My hubby. yɛda ase hello Hello. pacha odi enti o But you make us a free, I could see your family, Deborah. My father is now, okay, so father is the Akoko Hunsun and more. stock no The Akoko Hunsu and no fried rice. It is the Johnson of the fry or the Akoko Hunsu no. Ever fry Johnson or the normal. na kyerɛ sɛ akokɔ ne stock no a wa no awie no Yeah, they almost the afra. awurade hu Almost the yamabo afra. yɛda ase awurade hu yamabo awurade hu yamabo hello ne yɛgye ho ɛmo asomasi ne dɛ me sɛ paa mepɛ kɔna aduane bia menum baabi ɛhyɛ mɛforo ka ha ne yɛyi wagarugu akɔtɔ aduane aba hello Hello, ma. pakyɛ odi yɛnti o Pacho and the person I'm a free. Fantastic. yɛnti o Na, and I buy nothing now. Can it be a day I go to Kumasi? ah A day I go to Kumasi. Into woman, my yashi, I want to be the William. yɛda ase kɔnda wote asɛm na wɔka no ɔse maame ne ka kyerɛ ne sɛ ɔpa ne kyɛw na ɔyɛ adwuma no a ɛnkɔ so second case na ba mo frɛ ne mmra na ɛnkɔ so ɛna ɔyɛ n'adwen sɛ n'adamfo bi kyerɛ no baabi no nie o nti yes I don't know kofa ba o Mrs. de kofa ba ne se meton ayento oh ye meton hello hello. ira mpache udi yenti o I don't know. yo yenti I don't know what you want. hey dear droni Look, Masia, one of you now, she is in a room, you know, awurade hu yamabo monka fra why emranti amon wale ya mudidi abonte monka fra hello hello. me pache udi yenti o abon kwa ka chelinda send microphone obi amai yo hello Acho me do kwajo na mkasa fi kolongo yo nana kwajo yenti o wada wodoma mama asemu eye ne kure papa hwe na no achim na mo akra ABC side na me pese meka woman bi kotre pa no de ye aduane ena na show no wo daddy na satan no ABC dance me na Peace FM ewo first mama no wona no ye aduane kotre ni nada kotre
one day la should or some question could train in 9 a better a janum a one and a janigui. And what ABC my 7 junction Accra. And yes, bye bye. Hello. Hello. Pacho DNT. Hello. 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 Bye. Pacho NTO. Bacho make a substitute. Yo, where giant you? Mammy, and they are some Indian crap. They are going to be different. What the tough? I did see them tough coming to mommy. I did say national sense. Yeah, mammy, we will cross if you are going to be an idea. If you are near Coto and not a woman. I get you, we will cross if you are going to. As I got to Adriano. And your dear woman, now grow. Oh, house. Mammy, may house number. Hello. Definitely a bit of a mistake. When they will bet me at Yabba. Hello. Hello. Pacho DNT or Quantre. Hello. Who DNT? Miss Atomic, I just feel bored, my back. Your mom called you. But man, I think I'm more kind of correct. Hello. And if I saw no crap, came to put for this in the party too much. If you did say, let's in the phone for I want to give you. Now I look at coconut a crack. Okay, no crap out of my now I'm with a monk one egg and 1 year. Yo, hello. Hello. Hello, Pacho DNT. Yajo. Nature say Kroba Kusu, Kropia so service answer me question. Hello. No one never quite we so am to da ho. Bo na duane na hwie gu na de kro no na pie. Because obi so ane so e go be say na se wo wogu ngunum. Hello. Hello Mpacho DNT o. Yenti o. Yo. Yati, yadamase. Yam for free nsia. Why? For free nsia na. De yate na no. Abro yeso. Abro yeso. Na yam free second case no. Case number 2. Matilda Ousu. I know fra ba ebechem. Oye complainant. Respondent Frank Safori. En wo won kwakọ. Ese wa wo hwe ne ba. Sa na be kwakọ wi. Kwa! Order you call. Matilda, it say your Bible, Quran, e be focus ya snap kasa preko. Anybody ade na ape. Be pa cha me pe bodua. Upe bodua. Be pa cha. Abrampa, fa eniama ka ne ho e Saudi ja. Ba olemuti. Bodua ne kasa preko. Ei, urade, pejai. Pejani mienu maame. Esa wo nkwa sori. Me pa cha me kwa sorry. Na de nti na ujiwe. Eno na agidi. Me pen no cry o mu nti no. Na de asole de say enka no kore. This is as for na do. Hey. Urade. Otwa dwuma animu yego yase. Peja kosore. Bowdin eyame. Me Matilda Ousu. Mikura kasa preku. Mikura bodua. Sasema ameken. Trodo. Mi nitro. Nana no momo ame. Yeah. First way. Edi asem na ade na mabaye tuntum. Me pacho. Me ne be ma bi de Frank. Duru ho. Me ne neti e wo nkoko. Yet na 2012. Me ne abepem 2019. Me ne wo 4. Wakofo oba foforo ne na wo. Abotere burkin hat bebem. Wo hia be ma no tambe. Me sia ne 2012. 2012 ya na wo hia no. Wo hia no we. Me pacho nkoko. Wo nkoko ho na wote. Me pacho da bi na me ko school ho. Akoda ko school no. Na akodi school. Me go JHS.
na o JHS Me pacha. na wo hia urai Me pacha. no idea adwuma Me pacha no anye adwuma afi na no so ye osha driving. na wo no nkokọ ho na wo free Me pacha me mfa na me ti obi nchen. Eko school na kola wo ti obi nchen no what sabi a song wa ha mu ho nso de aye frem mo dia mo Order. mo musimu sorry na ya ni wa biem se so te afi esa electric reset tum enemu ko ena se be ma onu so si o sia drive ni sisi achi den ena odi wo mu once we ja wala afia once we ja wala uti nyina ade ade rasta na dread roso na afro kenki Me pacha rasta. wow natural Me Yeah. pacha. ayo kwa ya ko wash na asie na tim dodo asie na tintim pa Order in God. what's what day Order in abra God. party Order in God. My lady. now to obi nchen Me pacha. that time na wo mfie sen Me pacha 18. okay na ushi abra no no so mfie sen Me pacha satam de no be ya 20 years and 21 years. okay and ode e passam to anim Me pacha. e de na e koso eninkom Me pacha na me awo 4. e de no ne wo fo 15 ya no no wo fo no tena so be wale Na wana me tina ase e so be ware me. E na me so me gitum. enti afa nipa na o tena nche utu ho ana Me pacha. e se wanya kunti Me pacha sa no kwa na enye satam no kwa accept nipa na me tena nche ni free. O free mu. Nti nipa na me ne net no so no so odi ko ne kumasa ko ne aba enya de sa. Ena me ne etena ye. Me ne tena so na me te ma me ne nchen e wo ho no mo ana nyinsen de ba ye no be ka ho asem. No ye se me metena ne nchen. Me metena ne so no nhwe me. okay Ti omo be ka me ho asem omo je kwase ebo 6 million. wo ye die ni Me pacha me ya santini. okay ofri Me pacha me obechem. okay eto ombe kan na je kwase ebo sika Me pacha enu we ntua na the sports. O se me wo a me wo wie ye. Eno so the same to say adwuma nye. Ye frɛ na adwuma nye. na ni nyina mu san to aso ne wo Me pacha e de to so mienu baaye na de to so me enu ba ye. eno so obetua sika no De to so me enu ndo obetua kwase ebo ni mu fa. Ena ka fa. ah urade Ena o hye wo mo ble. Edidi so nya me ena de to so me saba de to so me ensa no. Ena eno de obetu mitri nsa. Eje list. Ena o de ba nti list na obaji ye ni mu na de to so fo yi de ba ya wakofo oba foforo ne na nya memenyem na oba na nso nyem. eh anso akire onyansa wonso akire onyansa kola ukosuku watumi anka wo na antu wabedi ba ko anyam akwase ebo sika 6 million wabedi mienu wabetua mu half mutoto mu ho ase na frank kro no yeba nyani na abe chane mu pepe sense mu ru yasoso so gana ha o mu fan krofo mama aywa ebu o mu kwasea ba kwasa akoda ho akofi mu gon amo no so de awo mama na anyam wo de amusimu ajimijimi ene yetumufo amu de amusimu nti wono no yekokwa no etuntum okula no Me pacha tuntum. ene so no me tuntum enchanche etum ebuko meboa uti we yesem tia ne mu gon na ukunu na topam ye ah bu atopa kama aya asere oya okama tina ni sisi muden a oya da no a timi atena ho a meboa we di eni Pacha kuapem ni. kuapemfo me ma so de yesi atopa yeso mu bu atopa ne yekensem ebu atopa ne yekensem me pacha osi me do me pacha osi mi njao me pacha osi ujami amiu meboa dama enkwasi asem sana ya na wakeka kire meboa mat ana usimami wajenenye sana ukanuti Me pacha dabi. ayo Order in God. ebusia for obsessed Duro. wako doctor ni akacha ose ovarian cyst My almost hormonal imbalance or menstrual issues irregular menstrual cycle say you go yeso a ye fumani and na wie ya e bi ko UK so omo fumani because aduro we wonnom 1 month na wa hu senkyerani woni padua mu a na menim nipa a wo ye na sound na brampa ube hu bibi obsessed
ɛnyɛ asɛm ketewa koraa mepakyɛw yɛn nso ne yɛde medma tablet ɛne ne suspension aba wobɛnya bi ɛwɔ medpoint pharmacy frɛ yɛn 0596 607 858 sister natural spices yɛwɔ akokɔ yɛwɔ apɔnkye yɛwɔ nantwie yɛwɔ fish yɛwɔ stew ɛyɛ yɛnea yɛato so deɛ a yɛdi ne yɛde ayɛ spices ama no ayɛ dɛ na yɛdi nso anyɛ mu ahoɔden mepatɔ takyimaefoɔ ɛdɛ fiadamo ntwɛn yɛde float no ba gidigidigidigidigidi yɛ papa gyema bɛdu ɛnsa no adwuma no bira yɛwadu mpampa so pz roman hill wokɔ hɔ nom a wobɛhunu yɛn bantema dwom so a medwom 0243535025 kangen obotarew ayamutimu kangen ɛna ɛbɛdu akagyina mu yɛwɔ brɛma ugc tafo new road abawa route nkwanta 0241449191 mepaakyɛw Leon Muela Memorial School for sɛ wɔyɛ fanfare saa bere korɔ no anso wɔ gye nkwadaa foforɔ abosome mmiɛnsa kɔpem abosome ensia ane naano nti oba akwadaa ketewa na wopɛ baabi papa bi de nakɔ a ɛyɛ hɔ a yɛwɔ ahenema kɔkɔbɛn Island City yɛ baabi Neza Miracle Worship Center 0241561068 abishop sɛ buronyan ɔde nneɛma aba sɛ chapo ɔde egumi nsɛn nyinaa abishop emikomu mpempradeɛ nyinaa abishop masui nso nneɛma nyinaa fofofo kɔ yɛwɔ Ashtown room adehye market chi 0598585219 Leicester Ghana amuasie and yɛde aba yɛwɔ extra long heavy ferment ɛno ane Yas 0302235295 Holy mosquito spray ɛmo anketo awia fam akase eniomu no kankabi abua bi akase ni mu oh ebeku na firi hɔ ɔso spray 15 minutes asan wo awura dem edutumu aheba edutumu abites ane ne capsules tete aduro eba mfinsi aduoni ni sisi yade ayamutim brayemu hawo edutumu amalamis enu so betu malaria uhuna mututu wo typhoid no mtonic ne kan wona afi man kapo no mema no mu nyina bra e wo buya kwa 0208161800 Joycam Roofing Company Limited afi ye boy da so asa na afi akona wi IBR na ope Ceflox standard sheet Iotals accessories Halozin ni aboso kama e di amount sa ya wa Hensha Brigade Techiman Kumasi Sokoba Mpami Police Station ni dia no mhwe 0501258816 or say obey your free estimate amount Robert Lubricants engine oil papa bema engine ho aye tin akase nyina opese car engine nya hoden a Robert Lubricants 0592350916 Sesame Herbal duro way Pipacho any the fresh herbal mixture no aba immune booster kama koketa so ntumi na sciatica so nentu je freshman capsules ni bi na be manyina na so fresh lady eno so be ma oba wa yo be sima na kan na herbal mixture no de tu malaria ni nyina fresh co enso atu ayo koko 0243559319 Pipacho bread of life oguswada e the revival no eguso how be that so for any ko kirem o Safari Gardens a o ma wie kora say 25th to 30th for there Linda the onuma ne to ida so a je de we eye meko Canada meko UK meko New Zealand I express group so bejo 0249000448 Oboy Bar and Medical Research Center wakoma bo kim umoja brostro kwa kwa to dem ye adwuma kakra bia na wabre preke se powder etu moja we free ho na 0249761508 Lawson Beverages Company Limited delay my castle ama meme gina wo na so eno so ajabod abasobodi ebebre 0248619999 Matilda yenko no so Mami, etu se o de atoso miensa no e no betu utirisa me patan na
utinsa no ye wo ade ankasa na ase me pacho dabi one ne papa ene ba baby am wo no sata menyem na me koye na me se me baby okay ene one ne papa ba be tu me trensa no ba ye ne ma me so me ba ne ho no back no share black or the be ba be me ho ade no eje list e kan no ba obe ho ade wa me ho ade ba obetu me trensa no ene o chere say omoma ne list ne pleko no mfa mpa ebre emra me ho ade nti enu no oje ye no de bae obae enu na me ba ne ho no nkokọ na me de be nyem de toso fo no emu no ne oba foforo sanso enyem no na iso e da adwuma iso oye galamsey wo takwa edina yesa nkokọ ho kra oni ho iso oni nkokọ ho ne maame ne papa ne wo nkokọ ho ede ne si mu ntem because obema ntumi nsole aso ne wote okofo oba woforo ede ne si me de me ne na anko anya hwe na menyem no kire me se de toso fo no kire me se o de ka akọba obi nti akwa bibio ho nti mimi bisa ne se o de bo no bi a wa anyina ene bi o ma che na o se da bi ena me se no mo ne papa amane ye ne papa no so na tifie ne maame ne papa ndo mo jai nti ba mo okromu ho a o mo ne papa amane ye no mo nkonko ye ho bibi no o se da bi ne papa ne ti asem o be ni dede da obi a tesese nti on de wanka ho hwe nti o mo de nipa ko roman na enya ade o bo na apply ne nan so na fire o mo ton meat pie ne bi me asem o de to meat mu ti se a sky wo no ho no o de ehwe nipa na yare ama o ma yi ne kofie nti o se ogusu no hwe no na car no so ba bi asai na ka ne ono ane dia ka ne ono ane dia no ye work and pay nipa no so ye Pentecost elder e wo kro na wakofo ba no wo so no nti oye na o se wabo ne master na mane na ne master ne so ni ho ko nhyiemu nti oba satan so na maka chen se me kwa wo me maame ho e na o ka se ko maame nko e obichim satan na ye wo yidu nkwa nti eche ne yetu aba bechem ho no ti me kwa wo me maame ho e na o se o maame nko echi no obe ka cha me so e na me nko na because of sa case ni nti be ma no ho akire kakra e na me si yo sana no tin se o de oba foforo na eba oba na nyem na o de na eba me de minim ti me free ho no 4th June 2019 e na me wo 10th July 2019 e na me de frɛ no esema wo e da na me wo ye na de chi na me frɛ no esema wo sa de na me frɛ na e na ni jimpo nti e kwa nwume na o sa so frɛ me se akola ma ase ne ba ko ba nso awu sa de na anadwo na me wo sa de na no so wu na de chi no o mo frɛ wo na me se afi o hwa no wasan so afrɛ me match wo be ba da ben e na me kire ne da meba e na o se a asɛm wo ho nti o ka asɛm wo na me ni se bi the same case na ba ye no en ti na o be chichira free David ama e na me si yo enti o ye na o se me fa nkola na wo na mbla no mo bie school no mo nko school na me si yo enti July no August e na me ne nkola no 11th August e na me ne nkola no esim no o frɛ me se me ba na me se memba me nim de e ka me o de e ne se me ka chen se memba e no o se me ba da be na me se ade chia ba sa de na so na masi mu a me ba timbeto ma se no nkokọ station no so peka e no so wa se so mo se Frank kwa de ka na ba ba bi nti no me mfrɛ na me so me mfrɛ na me phone kwa ko off so na me phone ko off na die nti na wo yesa me na me nim die nti because na de wo ko tete na there be na like ade na epe me che say fa be na me timi so aso nka no kwa na said o si ka na asem no so no esisi so ma me timi bisa ma ase na ma ase so no kwa yefro e na o ma ne ba ne so kodi akwa ma nti o ma bie school na ya ba be hihie ma msi yu e na ye de koye sa na ono de no owo o station na me de ma ba be si o new station na me de ye koye ti e koye na ade ekodu na ade asa nti ma ase ne enkola ne de o ndo oje nchia o kwa ho na me de mawura inside nti me koye no wato pro ni mu vai baby a me ni baby o de kin nti me yi kin no e na mbisa asa na me hu Frank na me se daabi ma ase no amere wafo na boy na papa no na me se daabi ene e bo be se 8 no wa ba bedu o ba na ka na nka na numero 8 no wa ba bedu na ka na nka no ho e ja se ohun me ne na nanim asesa wa yesterday na me se tama mbedu yen so na obi complaini ama ma ase nti ma ase ketwa na ka kire me se Frank na ka asem ne nti minim se bia sa ayi na o kan ye na me se nti ma ase be ma ne be ma kwa ba no se o frɛ ukunu na me se o da be me frɛ no ko off nti me frɛ ne e na o se a kwasi asempa a o di no nti mi minim se still de odi nka complain kire me na e na me de mi yi mani within sa 8 ni mu na oba ye oba na obeja no se mo aba
saa na ohun me ma no wo kwan no ho na wa drop car no kwan no ho na ye ben kwan ho kakra nti no na oba afie be hwe sama ba ti oba na medware akra no wiem de me koda no de 20 cities se me ngin kopɛ bibi na yendi na me si you no oba oba no wa mafie o wa amba wa medafie ɛna ade chi me so de me ne ma asebe ma no ma anwo na mane anka hwe kasa why mama na mane anka hwe nti ade chi ya ma asena bi ba bo me pronounce o na Frank when am say ono endra na oba ha say yi no wa mabie mu ɛna ɔse na ɛna ɔkɔdan na me simi de minim sɛ na ɔmo nim de ɛkɔso ɛwɔ fie hɔ ba no de enti ɔyɛ no ɔse o sapon de ya waka de asɛm bi aba betu m'anim sɛ sapon car no sei wakɔ akɔsɛ car no enti ɔmo so ɔmbɛte na tum ɛna me say na sɛ saa car no a ekita no na nyɛ sapon ne de na me ba be free ase no ono ka kyerɛ me sɛ ne master ne trouble on sɛ for see na me sɛ ne na kɔnto na o so ni sika na me sɛ me chinchinam kakra nti susu bi amaye o ma bie bank bi foforo nti me kwa kwa sɛ on be ma me bia saa ta na me nyem na me kɔ na o mo si enye group ne yemla ti nipa ba kɔ be ka yan ho ama yakɔ akɔgye saa loan no nipa nso odua mo nti me ma ne ndua ɛho ne wie ansana na me si yo ɛna o mo si nipa na oba agye su ne sɛ so mo nsa me menye mo a wo mo mfa ayi ne ma me nti me oba me ntwa susu no ofie ma no but eduru ho no mo de me besem no magye enti me bi sa boy ne sɛ onko car ne boy sɛ no se system ile na me sɛ no onka sɛ ne master ne sɛ tikafa o se da bi ne matre na awie squad o mu wiwura ayim enti no ho akyere no ɛna satan so na matis ɛna aba so ti o pɛ sɛ onkoto foforo na me si yo enti me kwa na o man fa ma me na o mo share my account mu so o mo se agye me 8.4 ebe cut 4 million na e wo mayin ho sa ba bi a won na mo nyina na we hia yen ade ne si ye ukoduru ye na ade na asi enti mi koduru ye no wa ma fie sa ne de ne papa be bisa me so oni fie no won de asem ode to mani ma ye boy ne de na so be kene aso no ana me yi me na me de me kire mu kire na me yi mani ba 3 days 4 days no ma fie da 5 days o ma fie e ko 1 week na ma asebe sanso bisa sa still na the Frank no ba okwa ahemachi ana na me si da bi o ma fie kra free day na o ba na o ma me 20 cedis na no ano no ma fie o ma fie me friend nso a on fa bi on so a switch off no say enso yes o lodu nso betwa mu ada na me si me de enya masem no no bisa me say me ye de na me didi na me siska aka wo me ho na me de ba ntene na me de pa aduane man kola no eno o si yo saa de na me ka na nwumla na e mi say wiem na o ba ye o ba na ne papa ne bisa na o so Pentecost side an ko convention bi nti o de ne ko ye nti e koye sa network ni ho e na ade nti na emoma no se ni nyina so mo ho ntra wo betwa e na o se e ho na ne obebe gina ho ana oyi 20 cedis e so oba e no so o se oba na me si yo mate na meje ye afa anwumle ni mu mini ba bi okose ye de anwumle ni mu am so oba no aba oba na aba fie ho oba na o na na ehwe mpana no aba fie oba na me mete kwan ano nti oba ya na obowura ayi ho no wo ne kon na ya lock dan no na osan na chi se boy ne ban so na obe pack car no wo ayi ho no nti minim die nti obe ye sa ti ona ma aseke to ka say girl no na ehwe mpana ni na me so o me kra obi a kire me dada e so me kana minim o na minim ayi no wo so wo ha na me so obi a kire me dada na me de me yi mani ewo mu a be se ten ni mu na me ti de bi na fe girl ne te boy ne car ni mu no wa ba be drop wo me fie ho no mu no wasi eto osi na girl wo wura inside na sama girl ne car ne se wonim ne se wura me papa car glass no afe no ntimi wura dan ni mu bi mu akaka no ana me bisa se asembe ntim ne papa kwa de no pie no asembe osen a one me anyem awie no ba be che me se ne yeraba ene ye ntwe e wo ha baby obede bia se me di na chie ni maka cho boy na begin so pay me me ka chen so wo yere so no aka chen so ka chen so wo yere ti so wo yere na se na yere aba na oba be yi na ni ama me de ne enhwe gekro no be masin bi sa ne enye na wo ba ha se me bia be hia wo ade ya sna ka chere me se me bi sa wo hwe wan se Frank na hwe ne na wo ma ne cabbage ne carrots na oba be hwe so de ba ya na no me ka chere so wo yere nti de yere kwa ko wo aba no ka chere so ne ni hwe ye na wo ma ne ne ma nti wo ba be hwe se ne ma na ba na e ho na ge na nka hwe ba de o ka che get boy na so on tina kem no mesin fa enkokọ drop no on tina efie ho no nya de obema na etu step ho e na me de me yi me ne boy na so nya ka so betina ka na mu no o nu watu o de ko
Timetena se na mama se no de memfi no. Ade na asi. Na me de 26 an onhwe nkwala no. Eti ano na odi fra wade na se bae. Me pasan. Wo bae ha ayini. 5 years me 2019 mu na me free ho no me ni jai. Wo mehwe moda. O mehwe ye da. Sika se na ba. Sika de 7 fumi ni mu no start san na ebi. Problem say. 7 fumi no san na 1000 enso no de me nuane ka na asem na America no. Ti 5.4 na no de be so me bla na so. Nti yati free mu no e ka 4.6. Ena osi emfa me fa nto aduane mankola no. Within week or 2 weeks time. Ena obi be friend no obi sa me say nkwa na chop man ya na extend. Ena me si day bia 20 cedis. Ena obi edi. Ena oso wate. Na osa na 40 cedis, 400 cedis. Ena o kire me kire na da ebesa. Eda ni dura me friend no. Ena osa na 300 cedis. Ena nso me kire na da ebesa. Eduro me san so me friend no. Ena osa na 1000 echi no osa na on the 10th June. On Sunday this year June ya. Na fanse bosumi nsie ni. Na wo wai. Me pa cho otakwa. Na wo frɛ na wo se de. Me pa cho me frɛ na on fa biem. Ne maame e ba be kwanyina so ne maame na me frɛ na o ye se o so obese na ye nkaka ko behwe enkola no. Eti ese nkra na wai. Enkola na wo meme ho. E wo na ne yire na ono ne. Ne yire ne mom wo nkoko nti odi akone aba. Ono so awo sen. Ono awotu. Oba na so kita matu. Wo no hia wa na uni babia no. Wo wagya wa lafia. Ene wa kofa de onu kra trader mienu. Me pa san. Ene one na wo mienu aka ho. Ejese ba wo ba ye ne yenya den na mo wa. Me pa so ono mo kire me say me njai me wu mienu no. O se me njai school na me nhwe nkola no. Ena wo jai school no. Ena me so me jai. Abrampa. Munya ba ma me. Wo se jai school. Ena wo so jai school. Ena me jai school no. Because that time na me wu sa mienu na me chiri ban so ba be wi nti na ma me ayehye. Nti sikasem na kofom. Enti oya ya me jai second one me jai akora na ba koma no na me fa panyine no. Ese me de ne be ma me maame. Afe panyine no me yes me kodi pa kakra na me de atoa me de be toa school ni so SS no. Ena o mo se akora ne yale. Sa akora so no oso. Ba ne ma ne nana ne ntimi nhwe akora nti o ma akora no mojaduro na akora no betu ye kese too much. Ti we do say sin nsem na ne nsem ekofo ba na akora ne pesu no osu. Ese opeso order akra ne da ba na odan so dada ba minim de nti omma akra ne mojaduro me ko edan wo na ne nana no ato e na ode ma akra ne pala nsuo na ode ma akra na akra na ba kesia ma chese oji ne ho anye akra na ba ba kesia nti ese na me so ya me mobo e na boy ne ese sisi no driving na oye ni nti no e ya onta ma fie ntem nti mi nhwa nkola mi nya mbotra na mi nhwa nkola no na me mra metra so no obehwe me no obebo store ama me na me ntena no na me ye se de me pe business ne de ntimi nya botrema na me se e na me de betena ho se me gigiska me boabo iska me ti an so da koma agrada eso okwagiska duro ese awu ja asa adwuma ikra sache je se uku no da be ni twatwa one okasai me paso eno ane sa on the 10th June na ofra me sani iska na eno no me nkasa bi mo ba han fie nu wode nani ehu ne ma no nani hu mo da wode ne number by me pasan ay abrampa ma die na ma ya fa ho ade ho network nya adwuma chese ko so wonfa ene dem mo tra me hwe na wase no so de na omoka masi be mane de asasa na me yesa me de ne beko oyerepa no ya no esa me no be kasa ana me se eche me sanso me frɛ ne bi mo se on de so hwɛ me so hwɛ me on de on na adwena ya sinti de ka bebre na me de metwa aso nti na me frɛ ne bi nti masi ba na me frɛ ne ba ono so me frɛ na oso me frɛ na oso obesen ne mo nyambotre odi nyambotre sisi nso abrabo ni ma yede na ma mintimi njo mo won ko ba bi fala we nkonko di pa ti 5 years aba yin na oba ontwe prada mpa so da bi o ye sure me ni boy bia obi ya need me pa so da bi obo ye di chia so ti we ye di na mi se dwabone ena wakọ afre dance aboka ti na odi aba afre lumba boka out on me 5 years ye ni wo wakura bodua o sister me pa so ane 5 years oba ma bi ani me pa so da bi eni esetia
ne sabrampa bebo dia Efu atua. Order in God. Yeah. bisa try line me hey ase memu we ibum krofo mama iwa kwase o anabi o mukọ site o mujafun no ofie o onza galamse mu di ma tetra ha polina be transfer mi se champo tew so mami me da se kura de ensem wo ya ya eba afidie so yi e ma sebe so mami ye tu o mu fu so still na yekoso na yekoso abaya ya sebe wasi so menim se wo hye ne so na dwuma bi dia na wo ko school wan hwe so anko akofa we na mfitiase no kura one ne wo baako no ohun se aseta ne enkoyie e ma muntie me ehwo na esenka wo twa bibia so wantwa so franka ne him se ya eche se ba bia wokọ no gina na entra emoa enso still na wokọ enkwada nan wotia ko fa wo bia ya wono awo mienu asane wono so awo mienu na se ye ka sebe yo senye aduro na ga na dia ye no se ne ye ka no case ba ko ni mo aduro be e de be pa na je se asetra no wo no na je se bia wono wasetra no enye no obu ni kwasea eno obu je se wakeka na numu ahwe ehu se asibie ntuam so if say enkwada nan samle we say do we are cute ohun na mo nche kwa se wa wo nan de na so ba be ya de so bi e de aso e be de na wo ko wotimi ahwe enkwada nan wo de ba say de so mami e be friend won ne be ka so be yin hyeye enso no wo bi ntimi nkota kwa ho no nkwa twene se chinchina wo first kai emro 5 years no ache what na say amana che enu ntino se no ne mi de metu fu ne se ye kan ka krebe ye odbe be obi a wa so no padwuma ye na bua na hwe enkoda akola wo ko school se makohia be ma mene na wo baako mene na wo mi na time to kwalo no so okere adwuma ye be ma ne ye na che samu de e man tiantian senso de ye se ye ne ekutu o na bo se tufu na hutum na che se mafi mu se gon ene mlantia na nso anya dufudie nti esimu aginam ya rewe tramo ne 20 ni ataya ene ye di wo mu se ya front back che se kwase asam mo friend ma yai frank no se wo du ti e ko ade mu sa no we adwuma be no ye adwuma be bo wa na de mani de odo nya ba ni san ma wo se no ba na wo mutimi nyu bibia bi nti awura me de betufo kakra bi a ode be bia no ye ne ka sa so de pe adwuma ye me da se so ma Helena my lady me da se ewi asini ai me ka se mo edi a kire ma ya bi na mo mfa obema bi a hia wo na oni ne ho hwe afei na onu besu adwuma already komode kora de dada na so ka kire wo se obe wale wo adwane oni ne ho bibia o wo ko school wunya nwie je HS kora na wo de onu oni ne ho hwe no se afei mbom na obesu adwuma etu obe wale wo a enyina ho kora ntie no asoso ne so ebi nie momfa ye nua kuma idie yi emfanya futusem koso be ma wonya afapem bepa bi mfa ne hu nyina aso no ontimi nwale ontimi nhwew koso woro ekomde na fe na obesu adwuma ne master na be ma ne sika na wonya bi di ato aduane no apone ketua bi di abrɛ wani beba ho so na kwa wo nan na waste with time last minute ni wabu kwasea eti mma mani na ho e wo saa kwan ne so me nua kuma yi wa ma nani ana ho enti mesre school na wo kwa da bia be ka be se yiro ho na kɔ na pa adwuma bi ye pefa pimbi fa wo hu gina so ansa na be ma be se wo abesere wa wade no wadi na kini na kɔ enya sa awo de eye efa ba bi wo kwan bi so na mmom efa ba bi so mo wadi pa wo se ti di pa brabo e ba kire eti se wo nsiesie wo ho a pa wo ba bi tena e kire ya ansa na wo be kɔ ma wa ye dai wakom na my lady no kura ni nyame anim ni emema binom te se frank ibu ma akwasea na emu na se maya ni bia ni na ho nti tem bia ni agya ye ho ama wo mo ya wo mema binom wo ho a wo ne wote wodonim obu anim bibia anim no de wo twen right person ebi nie wo se wo wo yi wo kwa wo ma me ho ne ntokwa kakra wo mu ana wo ka se bra wo se wo ma
hwe na da ne sebe adwemboni bi aboy strategy bi o de ye de o fa so ene e be kwa kotu ni trinsa na we kotu ni trinsa watimi aye de abafie e no kura akwan boni bi so sa so betrase atrase na me afie kwa boni bi a wo Frank we ye de o fa so na da bi a meka me se be ma de wo na wa anhwe wo ba da cho be twene ma nhwe wo enkwala nan sebe wa fa obi di hia boni trida mako nan onfa o monye de enkwa ye fie num ni wo sande 1000 June be pimo sa abre eti nkwala o mu nidi eti my lady wada roma eja bia no ko galam se ase eti ye ntwan ye sole nkonwa so aye frɛ ni ye nya na ye ne omra na ye nya hyehyɛ no hwɛ aba ye ene ne ma no so nya na so nwie me de ma no asi wada roma yo condemn okusku oti obi nchen ena driver ni why ni say nti we no ye nyende na sisi aron Ebani say bema ni enya ne yo. Oh say o ka enya bema no dia. So I'm sure mo ko site ho na no wodo. Omo phone yeah the phone. Oh. Minim say e bia wa ma na ya we say o de ne ko radios. O say mema ni go wa so ma ni hu. Ma to ma o ka so de ne beba ha. Aha. Ama na ya we. O de abufu o de abufu ka kire no. Yes. Wa kwante na ho. Onko e ba to ka so be ko. Na unya nko. Debi. Ode abufu aka kire no so de be ko radio so nti on say basa mema no ohun that strange number bia ofun say e bia yeah on say ma fa ne picture ma phone e ko bebre okay de to so to ne nkra e ko bebre nti wo frɛ no to aso 3 4 wo ohun say bibi nkwa ko bro no be so no mote no enkwa kwa akutu ase ne maame di say maame akua do bia ne ku di say wo wura sale mo ba Frankie boy Frankie di yin Frankie Safoli a waka ka maame wakwati abe akwani abeta o wakwaso ade aba etimo mfra no sankola anan na obi baba odi abo ntreda se ensatia na hye no o se beba ki oni tirinyi asinyina fuatu a odi arasta ba force no abai we oto ka ba fefefe pa hwane kala na nanim dua abai wa wawo nan mo papo ni trader mana nko ni suku onu sujimi se jai suku na rankola won se wi ase wo chenchena mo gota ho mo de mo sese mo twa no a ebo mu abe no mo se mo de mu no de aya mo se alewa mu kamode na mu edredre mo wo to house 5 years wo boa se se ko bi chemu wani obi ade wo na sa no de mama so din de oguso a wodi bi en de mra bi ensi ne kwai na ne pa konshan kra ne o da bi ene de mama wo to aya wo bi adon na ma e de be mama ne ma kwai wo de condemn de asem bi na so so wo to bi adon na wo do bi a da bi me kan sa enyam eni mra bi amu so mama eni mra bi amu so to bi adon na mra wo do bi na adon ne ba ene wo bi adon bible hene na wo atoro no bible bi constitution hene na wo Ghana mra ma kwai se ko ware obi ne ko hwe ne ma enim na dia ne wom wo mu se me oba me no ma be ware no akwala me no be wo no eno na wo se me hwe no wo ma do bebe nyina anka ho me bo ko ho makura be pa me tuba ka se mo mu ni bi enti amra nyame sem wo me kwala ni mama yanka ade wo mu no no eye ho mobro sympathy na me wo se ma be ware na wo ma enti me hwe wo ma na ka ho enyamra so be ho aba no dabi me hwe no nemum odonti enhwe aba no ma enimre nim se ye nhwe aba no ma eni babru nim se hwe aba no ma nemum daachi asem nti na do ko fi aba no ma senso ma no aba enso oba onya asa minwu ye nti mi nye so se me expect akole so ko senso mre me tie ni ye me ngoi nemum odonti daachi asem nti se bi ye didi ma bontin so ni bi kura dia o maame enya hwe ma wotimi hia ni pa bonten wa che na de pato wa de ase pa enti nia wona ni tifie de wo fa na se wo ye wo dia enti na ma ye ware ba ni ye hwe na ni ye hwe ne ma bare mo ya mana ba ye mra se wo mpemi a nia wo mpemi a da bi mo kan se kra wo do me sa wo no enimram se wo enkwala nan na wakofa wo mo do wo mo ba no wo mo si wo wa hene papa no ne ye pe na ye no enti de wo ba no mra ne se de wo ba on na hwe no de wo ba oni be ma wo no ja wa na ne ye fre na ye nya ne no enti wo ka che ne se de wo no wo wi mu se si a no hwe ne ma wo hwe ne nye ye de wo mu ne se obetimi a show because of Sompa nana no ka asem bi wo se krokro wo kru no hwe wo mama wo krokro wo kru na wo hwe wo ma
emma ti ya nananom na se binye so mo agimi o nkwala nti enti bisa se sesi aso kofa be ma foforo kro benya daja krokro be ma na ma aso ne so aso ne ma so se ni obe wo si a charge no a charge kwai na oto wo be se ni wo si a charge no ni bibia sori agina ni bibia te se eniema ha no abrabo man kasa pressure da no so na mama dia dure no obeka bia man because odwane ato awo ti nipa do obinya ba on chen ga ato a dia tie bia wo so obo an nkante sa ya asa pam no chese die ne su kwa akla ko school eja ko school ko su ejimi suku ya na ko su enyansa wo school na school dia kire wo dia owura wiye wasa kwa fo bi so awo mi no ewie yo ye asia na wa abena enti wunie ewie yo obra na so mesumi mu asia na wa adwoa enti minie ono no oda wonu osi wono wonu osi wo bisa na man wa ye boni o na boni dia wa ye na be me be ye boni na me free ye boni ene bisa ne se wonyini ye no onim se me manye wonte se me manye sum ye ne die tiato so bisa na wate na wonte abaya sa be no wote ya na wonte da nya na da hoyi wonte se me manye sum ye ne die tiato nso ko dofo sum fa mo nyem wonte amache de mo nyem wonte doctor papa nyem wonte ya to boy ne nkra na o mehwe ne ma boy ye ne do no se garam se mo afre nko no nkra be na koto no sama me se de ne ana yo se ni pe o se garam se mo fe na nko na afre do se nkra be yanka bi nkyira no no nko ka nkyira no no onya no na se ne na ne kuro no fasie na no be ndai enti mame so free we mu fia no mo oni aya dai sesi so wanka mama be wa fa fufuro wa be sa ma na nyem no ma wa be sa ma na nyem no wo do be sa fe sa bro wa be sa so aba se wa sa ba kwa ka ho onu sukuru hwe no wo de beba wo hwe no suro wo be ko fufuro mama ya wo abaya kama se blacky wo gidi ewi ase ante sesi akura enye ikura wo de store hwe se no se so obi so mu ye oye kakra bi within 3 months ka kwa video 3 months ade obeye no ana hu so ho fe fese wasere hu so ho fe ko dem efesi wasoma de hewe hwe odo laugh akoma opon de unamu nyina wasa kofa akoma asoma de ese obi ahia wa wono ye pon hu ye so be fe so afese be ha da si so kure ja hem yan so kwa ko wimbi nya hwe ma sase trans abampa sase na butre na yemfa konde man my one bitumi ye mistake me am ka kire wo misi we wo de obeda da o mienu obeda da o nine no mo ma me no so ya no ya na nyuma me fo no o ka bia we ebe to so ko fie okra o ma me bebo nani a kire no se ma me hweyie on tiase da we okọ anabram aso ne dem my lady ai omno mo nya sai so mi de ma dem sanete so mi de uri on ti se maybe face o body o yayi that's right kimpaluta we Herbal for na Herbal yankwa ya rampa my lady mo ya de me kasa yetiawa da bia wo kan ha se emema no bebre on se eduru ba bia no that time manhwe a no mo nsa aye tenti acha yesre sa kwan we aso na me abeba yi ade a we ye me fe na me ne je hu nani abre o abeba nani abre ebisa abaya a wo so kwa so no ba wo se ma me bodua na ma me kasa preko de na se krache na wo se yeto ne nkra yemfre na busuan fantu o manim atiawa wo de ne ma me picture bai yemfre busuan fantu o manim wo fra ma me sabo abakora ne so okobo nani abre abrante ni di my lady here on se aboa bia kan ni bre o mami odo na hia abrante no nta ne ba bia awo mamu nan ama na tete agunusu amate o twa no ho ba bia ma kitwa no ofie sei oba aw my lady my say aw my lady o twa no ho ba bia nya me be ye wate entwa enti se media me to krache ne enkra ba bia owo bia ma frɛ na wo mfa me hwa kosi kina enwumre wamfa mate ya frɛ me my lady enipa bi di omani abom asafo hene maami woni court sika ni police station sika se yenko waju bia nko friend dabi onya sa adade no se bibi mmia ne kakra bi obeba my lady nipa nsuro hwe di omusura ne nananom pokwa bra hi o se obeto otamelo de ase ama ohwa eti se no my lady se si ade abeba no krache ne ye no pokwa bra
obeto tamiro ama oshoa anazo de kusia betu mu chia ama na pai na monye ne sa mo ne kum de eti my lady mesre kate no Frank baby owo bia busia tie a omonto ne nkra se nkwala nan na wono akofo mo ba wi aso otumi emete baba wa ketwa emete nkwala nan aba mami cheche dodo my lady etimi de me no abeba no omfrɛ me efiri sa bi kosi anwumre ma ante Frank nka omfrɛ me na de ombia me nche no meche na fidie ze abone ne bedoso ama nipa bebre tu onkyere ono enkyere na kwaye de no oba so onim de oba kyere no onim kransa no oba enye bodua na oje no na oya kwada oba waji bodua ji kasa pra yedase pi me pa cho sasem simadu enku enim eni ma kwase ebu akondem nante bi bu ma ya no emu oja o obi baba wa ma ni school abono wa ma na brabo I stand still wasa akofa foforo onu so afi mu sai eni me ntwe ma ne ma mienu ti onu wanya bi no ono so besa mo akọ yenko esasem me na me de ncha kesi efi sasem aso ye e de bre ono wati fo nyina asenge de bia me kan sasem de otipa nke se eye endupa so ye abiduro krojen a enya asem ketewa na sasem nru no eye makomako enum eye fresh herbal mixture, fresh cool capsules, fresh man capsules, fresh lady capsules and a kana herbal mixture. Na there be a massive American say whether an SSBA or Yarea deba. Now to say no, your Hamatan season or Penesia and Yasam Ketua into a bio or Penisi ya or Bayare and net or China at the chain, the Bia or Yare. Yare be a cool woman, just a ba ebe crano. Immune system on Ayamre, immune system on Ahujo, a hoarding and shed the end nipodium and come one that will nipodium no form. Per fresh herbal mixture and fresh herbal mixture FDA 4 stamp and this is a pine. Say a number 1 immune system support. It is a wunya fresh herbal mixture ni and no more. A hoarding be bound nipodium and come one that will nipodium no and ya hoarding and so ho. Obi wa ni moja no entimi enu afusanye ye e wo nipodium. And the phone say our poor blood circulation. Say our poor blood circulation yes radie cholesterol and asisi wunti ni mu and ama umoja no entimi enu afusanye ye e wo nipaduanim. Fresh herbal mixture enonom. Unya fresh herbal mixture enonom a ebe na ne sradie bi e wo nipaduamu bia ama moja no entimi afusanye ye e wo nipaduanim kama. Me say se open chirechire mu obi ara se open do atu aton okra na wo de hwe screen ni so sasem number no ene wo so no 0243 55 93 19 0243 55 93 19 omo poor blood circulation e na bebre na tawo heart related problems na akoma no eno enipa koma no eno ne pompe moja ewo nipadua nim ti se moja no entimi enni afusa ne ye ewo nipadua mu a na e the pressure abeto wakoma so etu behu ene me wo heart burns ochina me bo hye me ene sei unya fresh herbal mixture eno no mo a ni nyina ebekọ se moja nta enni afusa ne ye ewo nipadua mu a saafo ndodo na wo pressure obi a severe hypertensive patient a engasem keto minimum bi a na or recording a BP of 220 155 185 and then the last time I checking the BP no the highest one was 119 per fresh herbal mixture enonom na emma u BP no emma u pressure no enwo form ebema u pressure no aye stable ade amount eti unya fresh herbal mixture na ebeboa o se wo sciatica obi oho a ne nankokomu enti nankomu betwetwe ne saa otra ase kakra na wagina ho ogina kakra na ne se onsign entenase mame papa menua ba menua bema uhia fresh herbal mixture onom fresh herbal mixture na me se ebeboa o umoja no na entimi ennefusa ne yi ewo nipadua nim eno na ama unti ne eye wo saa no unya fresh herbal mixture ne bi enonom a bibia be kama e wo de ama obi oho a or record a sugar of 17, 14, 15, or a diabetic patient. So, sugar problem. Oh, a share a draw a bed wow, amount sugar no aye stable amount a fresh herbal mixture. Say, unya sugar, na say a fay and a estatia. Ube to me anoma draw a to us here. But say a do chronic stage. Your friend of crown corner. Obey which ben dang uncle. The only thing you can do is say obey managino.
It is a winner who say, oh, yeah, yaria, and kind emani news out level no, per fresh herbal mixture enonom. Unya fresh herbal mixture nibia, ebema ushugana aba form, ama wonso, ohon etimi at all. Se a do stage, and also, we are shia any year. Nia ebe to me a managing na a sustaining amawonom, a fresh herbal mixture, per fresh herbal mixture nibi enonom, na a modern and many peduanim ewo. So when you stroke, na a fay and a all recover. A do a bebow ama wa aye quick, obi wa a fay and a all recover. Now so ne recovery no a very slow, and then na here na won timi into 9 and call. Nyamen sakra and namhano. So when you fresh about me say bi no no mo a ebema o recovery no aye quick e wo ho e di amount. Afei so adra e this way aye fresh co capsules. Fresh co capsules. Aye co kwado tatahwea. Sasam e di abodwaman so a e bo nipa enyasam keto a. Ukoko no afifiri wo wani. Odie no atisi wanim. Odie no sebe eya na ewowoto na epapai no ne adeade a. Se wonom fresh co capsules a ebehye ukoko na se ama hoode aba abuzo aba nipa duam. Last boy be free doctor ana wo se ni koko no ya na abesi ne tu bebre etino epapai on person mo kona on koye no surgery ana doctor edine tu aduro se onom fresh co capsules no fa fresh herbal mixture ni bi enka ho onom ye no for the past 1 month now pains ni nyina eko ama ahoden eba ni paduam eti ukoko aduro paade e fresh co capsules se o severe waist pain usisi eye wo ya pa ode enemento ntia per fresh co capsules enonom unya fresh co capsules a na ode fresh herbal mixture na ka ho na wanom usisi yare ni nyina ebeko ama hoɔden aba nipadua nim enne se kan ne kase obi e wosisi yare a onipa no was 60 years and above and a young age 17 years 20 years na sisi ne ya enya hwe e de kire se yan obi bremu ha na adumaden na nipa eye edididie etino se wodu makadi akotoku e de obi kwan ati boto e de obi kwan ati no enya asem ketoa openia obedie enu nwumbe na sisi ne ya se tam obi dia kwa de sabe onamo a na wachia kakra se wunya fresh co capsules a akire di ni nyina ebekọ ama hoden atimi aba esanso eye good for general body pains enti anwumre ukodu fi a honam eye we ya no wunya fresh co capsules a ene fresh herbal mixture na wanom na ahoden aba woni padua mu afenso se wudidi anopa awia anwumre a e was after digestion no any product ni bi eba bonten obegidi nansa enenan ontimi enya na bo se na furu no aye ne kapu unya fresh co capsules a ebema oyemo no ebeye free ama wonso ahoden atimi aba fresh man capsules when you find no power to the men a proper herbal medicine for male vitality bema de me say ye de wadua ne be serve o na chance no asianku ni timku a na wahu say wadwuma a woye wodan mu no emfaso ani so akonhoma no enye enough bema de ese wo si wo yire so a utimi ye wo yire hu adwuma ma wo yire no okeka mu aje adura be boa no eye freshman capsules se wunya freshman capsules a me se bema be ye bema nia owo erectile dysfunction ne bema no esore ya na san ba form nia owo premature ejaculation wa ma mi jamu o ma so a me se obi okra sabe oba ni yi ni ho an ho etimi esane no unya freshman capsules a ebe boa ma bema wetimi adi umensem e wo fie bema owo low sperm count one oba ahia na adwunya ne say once one oba ahia ne nko ade e wo so oba no otimi efa yefunu ente saa da enhwemu akire say emema ne bebre wo ho a omo ye krawa omo ngo enkwamwo na efiri wo mo ho ekọ ema ne ho ama ema no atimi afa nyinsen no awu eti ono oba ni hia sabe ne ho na asane no eyensuo kwa ahoɔden bia enhyɛ da enim uhia fresh man capsules na kai say fresh capsules no nyina ho no ye de herbal mixture no enenom ki say unya fresh man capsules a ebeboa ama bema so watimi ahye wo yiri nyinsan kama ewo ho emema yenyi nyina no yare eta ha mema pa eye prostate enlargement bema ebeda anadwo me say watimi adakora no eye 2 hours pe obesore 30 minutes bia obesore adwonso
uhia fresh man capsules a better now say twe ama be ma won so woda what to me ada oba me man nom fresh man capsules no na e man nso e nom fresh lady capsules unya fresh lady capsules ano nom a oba de me say sa watade no eye gold efiri swame ha ekosi anloga junction na se kwan so nye kwan so totrotro a be ma no oba obesan akọ onana enye gbaifo okwa waye na osan ba na wa yinfie wo yi eti oba de unya fresh lady capsules e me man no ye fresh man and a man also a fresh lady capsules. Unya fresh lady capsules are a sufi be a tegu or bar come no a tegu or bar ning never come a house I come a hobby chick a hobby tight. It's in your boat a doing manifest say you pro fresh a bema a ho aye you pro bema ho a better come or bar when you attend camp or no bema a damn passo or be and dear ben a jam. Ne ho say ngasa wo da hwa so da hokaja oba unya sa do be no mo ebeboa ama bibia aye kama afen so kana heba mesa eye malaria do tatahwe a sasam e dia bodwaman so a e bo ankrofo nea owo typhoid nea owo fever malaria no se unya kana heba mesa ni bi enomo a ebeboa wo pa me say numbers no eye 0243 559319 Kumasi ha Kofredi Mens Danny Herbal Apidank KNG Herbal Kolinak PFA baby bia be ko Ghana half na bia no ubenya sasem enupa ni bi ato me se wudi etie numbers no se wo pe entirechire mu obi a for doctor e 0243 559319 sasem enupa no pebinom na ahoden entimi emra woni pedua mu Afran Jemfi or a Basrini and I know Bronga Hafu Presbytery chairperson, ye papa Benapia or Corner Ho American see, hey, oh, Musha me video no say shame. Masore bow, na ye papa so a Godfrey Jemfi on any year, or many aji on sa a radinshra wound, papa, so mutaichi. Me mammy Agnes was echo for, and so America, or also. Yechiano area woman of faith for ma omugu ahoboabo aso a so mpache die ombeba be ye omo presentation enche ede mpaebo eda wonu nyina nso ase se wo boa ani biefo ama wonum edidi abusuafo me maami bi frɛ me eno say Ukraine tokwa no ne baba na wo Ukraine akra ne ko school eye se ntokwa ne ba no onti akra ne nka onti akra ne nka o se asofo agi mi sika di ohini ni menti mi bayinka to se start so mpache di anopa o se no ma hini na tim a wo ye eno yi sika no boss mpaye se wurade se mi baiti ase a me baba yo amatiti mi bobro ma kore koye medicine wakoyira Ukraine aye hu akra se se wonya problem a omo na omo wura fi omo ho a omo nkai bi and also obey some patch de. Was it last week? Or how nya cause the profile campo that's what I meant. No so the command ne babako. Omne kasa. Are you Teresa's mom? Umubusa say with Teresa na mama. And also ane onu ye nua. And also ane omunuano or Germany. Now no oyale. Now won kai bibi afe na nani aiden. Aban ho so ama me na fra. Chesa ye nije. Eti misre baby a wo hwe me number no negu so no 0598 559 802 and 0241 272 990 ye bi edi e beba Blessed Foster and asset our media emo anwa de wo bia fa beboa mo broni obi amfa no ho na onyame be hira me September 22 de ne de beba Nicholas Asante omu nyina de omu de beba Awurade nhira mo amen oyini ni sons and daughters na mi nhira mo bi amfa ne de mra London me papa Kojo Buokuri Ado Rama Bruni ene Lady Untumi Mampokua Mike ni Bekimugu anboa so sana Amsterdam so ai mekua Patricia Mekuma ene obapa Christine Bra ko Bruni nom ye hwemonim ye maami Teresa Acherekun wara beba Belgium ye damase ena elite group America mafia oni ni kun of akeke mafia nso say on the 11th obema ne bra abeye presentation nyame nhyiram birthdays
Mrs. Elsie Chematin. Book paper na was on the way. Your mammy Elsie Chematin. Edi na udaniku Reverend Vincent Chematin ene ne ba ne ma ene erehyɛ no yɛsrɛ osoro nkwa ene nyame hyira enso edema no. Madam Margaret Edujemfi maame adepa enso edi ne birthday Chronum Church of Christ Minister IBG ene erehyɛ no ye maame na IBG maame yɛsrɛ osoro hyira edema no. IBG maame yo osene maame yo ma radishna upi so wache ba de na ya gidi amo ma no nyame hyira wo. Amen. Felicia Boache Sompa newsroom ano obey o newsroom obi oba oda be de wayi ni ti no oba kese no ono oba da ben ya odi be da odi abeto so yo radishna so ne odi na oda iso nyame hyira nso ene kwatente de ma no. Okay, aka Mike de no. Mike London ohini fan club cheerleader enra na Mike awoda efua enra na wudi awoda belated birthday yes o nyame nhira nkwatenten nyansa ene hunumu enso edema papa erade nhira Sakoba fashion enso na air free bro nya ye nyina de ne kire ho ye kwa koton tade ye ne ye manyina ubowura ho a na chese ni atari bia bomodin ase wo ba bejibi na etumi aboa wo ye ne Sompa eni di anim 0244797215 legacy night bro nya ye fama aminu pie na na amachi kwabena forian ponsa kosia Japan ko finti Stoneboy me pacho ticket no or say a regular near 300, couple 500, VIP 400. And no table reservations and so. And DJ in Agina Mecklin, 29th December, Mrenun Siana Dofua Abadim 0550-799-375 and 0599-913-555. Tabita Clinic. Yenim wo mu fritete Tabita seba infections diabetes prostate wo Johnson tentem na no fai otitriti afei eya na osisim ehhehyew ben sensation ni padua oliver ne wo ho awo na bomode anse obekọ na wo mu aboa wo omu ahudwo da ban Cindy Junction en kran so omu wo hosunwan takwa omu ya dwuma fridwada ekokopem efiada wobetimi afre Tabita na wo hawo ne wo yade ho hawo nyina no ometimi aswa no enso ede ama e pa chote Tabita mo de ma fam telephone number ma nti na go eyino so 0202347647 edusana ma mi eduso osima dance ni oba yenye ne koko ayamtim si yade ba mu hawo edusa malaheb betu malaria fountain twitwi na wo ento kra na why from 0500-110-115 midima fesa wani amawo Dr. Time da so we twabra to ya de nso ye wo bua kwa agogo he ya 0244774282 TINE cha busumi bia ugina ya sabia ntontom hwe malaria kan wato wo mepa chew sadran your time HH so bia 0244417669 grow fine eye moja duro yene koko ube grow fine doctor so moja so ate kwaji grow fine why de awie na ho to eye grow fine obra yo munye eye grow fine oba wa wona pese opia bo eye grow fine upe moja duro papa we bi we dwama so obi aja tum wokokete so wontumi na oyi de nani ase aye witire eye grow fine digital herbal center ene de aba 0244596532 Repash Ventures or encry kan she drag lane Repash ewie nso J2 yebre no enya yebre emfa course num afi yenka computer sum 0554931920 abrante ne de baby obia yeto nsafre no yemfa obi ba emu no kwase asa malady yeti ye no me phone so wafre was send message or the number for say e no ba free on so amfa yeti ye no me hu say free ye so nkonya so a me free sa number na say okay na ye okay you
0554931931 0548931931 na yenko yenim na enyefe eyasem papa eyasem course no krase ya fe bia ensole. Hello Mama. Pacho udi enti o. Good afternoon. Afternoon. Yeah. Whether most some kakra American for Jaradi and honestly. 2,800 no so then the canna that was so the man on. Sir? 2,800 no. Say a junior now or ye no sikadia on it. But say was in a juma ye no. I'm car say. Johnson now will when I want. Was ye na juma no ye any musika Pacho. And a juma no musika. Okay. Any Martin. Any own siamano. Na fe compensation also the man they own trust. Na onko na fe so. Yeah, say ma won ma bian so nya akra because they say I want to secret no. And also so and one some so da hono. With that see. Yeah, dear see. Go computer surgery. no any friend sciatica na etimi kuku oto ase ka wo se dwe muslim woje wo ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu ji international awards wo mu ji local awards na no so na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia ji se 21st clinic nkwa wo mu je bibiduro ene besa o ya no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ni hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 05 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert. Hey middle na then na wote ho a why stiff sano ono kwano no jama wa bre akos send your mensane me na mu twetwe no emo ye titiriti mentumi pon sori ho na enwanwa enu me freedom buy na me ka kire wo say mato 3p garlic mixture ba enti num bi ansa na wakoda me hu ya ne se wada se wano 3p garlic mixture ani 3p garlic mixture ema moja edu mwafusane no echi natural garlic papa bi ene e dia ye aha na no na madam fukofi mpo ka kire me say he work natural health for bi bidro bi omodi aba ye friend 3p garlic mixture na manfo tu omo tu oguso no enya senketoa 3p garlic mixture wo ko todwe ne waposo na asori a wo complain no sa wonum 3p a ebejane se hu edro yi enya mapemfo ema wo ma wo manofo ananse nkoda wo nya nyamfie dumienu FDA agi adwade nkratso yi atum 3p garlic mixture ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops Fred P Work 024 89 and 020 100 0021. This year market. You go from Jinameno, Yanani different type of Jiname, Betobi, Abwani Yafo, Yatete so. Yes, our uncles come and be what Abyss Plaza. Femi che papa be a dummy home. Share Beshebi. Femi bango papa be a dummy sa. Share Yatete Yaman is to be bien or Abyss shop. Bibia wo abishop betobi cotton betobi koche eya fufu la fo yatesu bla adeshe market Abyss Plaza. Bye bye. So what am I watching papa na mu watching say be ma we. This is my secret. Give us P capsules. Pema wa ho din kofom na want to me bedroom adin won pem. Give us P capsules. Obedu asemama. Ono enemy lawyer. And to lawyer no na show bottom. Are you from? Then na pon permission ba be chia mo a ese ni die. Bosano. No.
ni de na fi waka wo e fa ni givers co capsules say yes si yare na wo so ko de di wo ni padwam woni na wo posa amamman entimi ma wunja wo nan yi unum givers co capsules a ubeye free Lawyer. givers co capsules And I give us pea capsules. hey and they give us free Chinasuma. Meme wadi infedu wa twede kronkwa na efa. Givers co capsules. Apemfo abatra wo mo manufuo ne nkwada wo ne infedu mienu nka ho. Prakasa ya aduaba won waso a ne dwumadi wo nipadua biara pomden ene na brabo mu ne hia yi pa enye prakasa nko nuaba ne ahaban bi te se kwawunsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekwa animu yi ankasa prakasa ne sa nuaba yi binom ne akeka bom di afa abefo kwan so a ye dia prakasa powder siesi nipadua na abakwa ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate dia ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkodate dia ma baako warning sushi yeti anopa ne anwumre wobra wadidi awie ubenya prakasa powder to Kingswalk Herbal ne Herbal Accra Okechi Drug Lane Dani Herbal Kumasi Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Cash and Carry Supermarket Asantwa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15-14 Prakasa powder aduane san yadro FD ahwehwe sankratu mu agi atum Adi. Oi. Honey, I never surprise you. Edusa herbal mixture. Any edusa herbal capsules. Who said that will complain with sisini cocoa? Epe ajiwakade. And no jack a sepan and neck. Nukodi brew. A yama mani mema. A yoko ni sisi yari drink sepa. Edusa herbal mixture. Any edusa herbal capsules. Edusa herbal mixture. Any edusa herbal capsules. Emma meme jina brand. Na yemme. Na edusa ya wasese me brabo we. Sweetie, me the command mama adwamo. What does ye aye chuma? It's a living testimony. Kona kwa judi. What can keep yeah, Obie Timinumbi. I just a pen for one woman for any the onion feed do me. FDA Aji Edwadi Nkratoi Atom. Hello, me dey grow fine. Wonu mu atu, wuntumi nidi, wunim ni entira. Ebasa na echre se, yare ewura woni padua ni mu. A ni padua no pese wo kutia yare no na enam se. Ahoni nu a ewo ni padua ni mu sa. Na enu na ni padua no ede eko atia yade no nti. Ema wonu mutu, enu nti na wo behia grow fine herbal tonic. A ye di koko aje, emani padua no nuane nuro ma wotumi didi. Grow fine herbal tonic. Wo benya bia ton wo pharmacy ni bia ye ton ebibiduro. Se wo pene dodo mu atua. Fresa ahomatrofo yi 0244 596 532. Openfo de oma kwada no fo. Nin kwada wonya mfie dumienu numu bi. FDA age edwade nkrato yi atum. Morning class. Good morning. Down. Have you heard about Obuasi baby diapers? Yeah! What are the qualities of the Obuasi baby diapers? Okay. It can absorb water. Who can try? It is very soft and convenient to use. Stop for him. Okay. Yes, Nana? It's affordable. Stop for him. Can you say something? It is good to use. It is good to use. Obuasi diapers papa near diabo baby a veggie beer. Obuasi diapers papa diapers papa near diabo baby a veggie beer. Obuasi diapers papa diapers papa near diapers papa near diapers papa near diapers papa near. Use Obuasi baby diaper for the love of your child. I'm saying that Ghana must not introduce free SHS on the whimsical promise of a desperate politician. Many mistakes have been made by countries in Africa already with free SHS. A
Akufado, minya udeni, we a boy. Baumia, minya udeni, we a boy. Hey, Mammy Jane for. Ned Denamo and Yaji, we say. Minia, some kaya dear free SHS. I am mamma name ma home. Come you hunia minyampo. A Sandy and another Danko Akufado and Dr. Baumia, ayenti. So kaya bra, me kuna no shayin na a free muno. Anne, me kaipa. Nani dasuni nasa. Some of them mammy and sending in Nabeko school. Eko si sen another Danko Akufado and Dr. Baumia at the free SHS a buy. So see a me mammy and sa coffee, esi, and kojo, and na Cosco Cassia Cassiani be. Minia, no one in the Yano Moeka. Almost your mobile more than such a bebemo. A bimoso mobile mobile, a bimoso mobile bema of any be at your school fees nibi. Hey, almost a some of your margin be a mo. It is just a wine into ya. No one can free. Almost some ya, a yen binu, a sinchain. No more side of connection man, and the protocol in semi. A safe free SHS for pay I am by koyo. And not in our say by a woman didn't be a say. You have free SHS on by. Na ya no man bamba say at the papa. Nanado any Dr. Baumia at their brain you. And your free SHS for Yana Mamma and go for senior possible. Nan so say dear. It is possible. I feel way. Yet so about the above free SHS for buying. So Mama Dr. Baumia. Number 1.